Hello, welcome back to our channel. So today I'm going to have a vlog here in Moirang. It is in Manipur. So right now I'm along with EM sir. So finally I'm here in Loktak Lake. Loktak Lake of Northeast India is famous for its fresh water. This lake is situated in Manipur, and also the lake is famous with another name as floating lake. वही लोकतक लेक इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया फ्रेश वाटर लेक है. दूसरा चंदपुर में जाओ. मोइरांग. This is my first day to go along with them. So अभी हम लोग रेडी कर रहा है. वापस हम लोग वहाँ से लेके we are going to across this lake. Comedian, and here is Ian sir, and then I don't know who are they. अभी हम लोग लेक के मिडिल पे हूँ. Này là tôi cái sông đó cái gì anh ấy tôi lấy thuốc mà cái gì mà cái thằng á ai á thằng đó mà cái thằng đấy là vì để tôi chỉ bên nhau anh ấy mày nè phía này tôi lấy lo không có mất lại cái gì tôi lấy lo thì làm nó thì sao mà lộc bạc cái này gì đấy nhá lộc bạc mà lộc bạc chỉ làm thế vì vậy cũng làm cái sao mà bây giờ là lộc bạc cái này là cái gì là cái đó. Vậy rằng anh ấy kể đến là dài đặc sĩ mà lo. Ini dah miran mereka tak malu tu. Mikap, nasi ada kapkum kamadai. Ini dah saktu dan orang macam itu. Nong hari mula pun lagi. Kau ni kau itu dia. Nong hari mereka. Kau ni tu dia hati ya. Bagai dah. Nong hari dia mana sing bangkong maju lah kan hati ya. Tapi aku tu nong hari mereka. Kau tu yang kau tahu dia lagi tu. Actually, most of them are new to me, so I want to introduce them. I cannot able to call their name one by one. So then, by watching my video, you all can identify them. So here is the restaurant. So we come across to this lake. We took more than 10 minutes, I think. So right now we are here in the restaurant. We don't know what our EM is going to treat us. If he treats us to have something, I will. If not, I will not going to pay. Because here is our sir, accompanying along with sir. We cannot. So I'm just expecting a good item from him. Ngang xuống mới tidak kaya ngkom pas eh. Kita kan ramai.
nó kéo số mà các lô cả ta nắng nó sưởi. Kita lok pa ngorok sa anza sa. Finally, we are back 7 sound without any difficulties. Jadi ko lang. This is very good. Ngobang ko siya ta episode nila pa kurok la ko soy. Ko tingay de ko. Kurok dam. May kya boss na mare ko. Mare. Bukan udah. Kapso Wandi versus Game Village.